Il-bżonn li jinħoloq ambjent ekonomiku ideali u li jonqsu sistemi burokratiċi għal kumpaniji żgħar u medji kienu temi ewlenin diskussa bejn il-Ministri tal-Kompetittività tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Waqt laqgħa informali li saret fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Ministri qablu fuq il-bżonn li n-negozji żgħar u medji jingħataw l-għodot meħtieġa jkollhom iżjed aċċess għal fondi. Il-Kummissarju Ewropew għar-Riċerka u Innovazzjoni Carlos Moedas stqar li l-laqgħa kienet waħda proattiva u li ġabet wara mejda lill-imsieħba soċjali f'dan il-qasam. Fil-fatt saret preżentazzjoni minn intraprendituri biex il-Ministri Ewropej jifhmu l-isfidi li jiltaqgħu magħhom. Moedas qal li hu fid-dover tal-Ewropa li tgħinhom jikbru u jkunu innovattivi. We have a responsibility to help them. We have a responsibility to help these companies that create jobs. And that's what we talked about. We talked about this challenge of how to create the right ecosystem. And then if you create the right ecosystem, how do you connect the dots in between that ecosystem? Moedas qal ukoll li minn hemm nistgħu nsaħħu l-impatt li diġà jħallu negozji żgħar u medji. Il-Ministru għall-Kompetittività Malti, Chris Cardona, qal li fl-istess waqt kien hemm qbil li l-Ewropa trid tattira iżjed investimenti u tadatta l-bidla li qed tesperjenza l-industrija Ewropea. We all agree that Europe needs to reduce its investment gap, needs to increase the amount invested in research and development, and also needs to embrace more technological change.